uzodlula ngizofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapo kunjani? Ngithembe ukuthi ne-brand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawuthi ke usanda kujoina kwi-channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze mangifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, kule video yamanje ngizokwenza okuthe ukuhluka compare to ama-video engivame ukuthi ngiwaposte kwi-channel. I-video efana nale ngeke ngayiposta phambilini yawathola ama-views ngiqamba manga, noma ke kwakunabantu abayicekayo into engangenza bethi ngidisclose ama-salaries abantu ku-confidential, besho nje izinto eziningi. Abanye beze bebuza ukuthi mina ngayiveza yini i-payslip yami, but ke lokho bafethu angikunaki. Sengiphinde futhi ngabuya futhi ke nohlobo oluthi alifane nale video engeke ngayiposta phambilini, ngithi last day. Bafethu, kule video yamanje ngizodisclose ama-salaries abadlali be-Orlando Pirates abangama-new signings, ama-new signings e-Orlando Pirates. Ke siyabazi abantu abangama-new signing be-Orlando Pirates. Engifuna ukucacisa bafethu, ayikho isalary yomdlali engasho ngithi mhlambe i-public nje ibhola la eSouth Africa ama-salaries abadlali awafakwa public, but kuneyindlela ke thina ke esiyisebenzisayo ukuze sithole ukuthi umuntu kufuze ngabe uhola malini kuleyo club asuke eyidlalela, mhlambe into ezifana no-market value yomdlali. So mina ngisebenzise zonke izinto ezifana nalezo ukuthi ngizame ukuthola ukuthi abadlali be-Orlando Pirates abangama-new signing bahola malini kwi-Orlando Pirates. Siyazi-ke ukuthi ke i-club ne-club iba nama-sponsors akhona, so i-Orlando Pirates ngithi inama-sponsors awu-7. Engicabanga ukuthi i-team noma i-management if ine-fair ngabadlali ngama-sponsors sengabe ikhona imali esuke iya kumdlali from ama-sponsors. Ngicabanga ukuthi i-Orlando Pirates njenge-team enkulu, ngicabanga ukuthi ke iyayenza i-fair for abadlali. So bafethu-ke njengamanje ngizowa-disclose ama-new signing e-Orlando Pirates. Ngizoqala ngo-Abdoulaye D. Mariko kwi-Orlando Pirates uhola u-90,000 njalo ngenyanga. Bese kuthi ke uMasindi Nemdajela naye futhi ahole u-90,000 njalo ngenyanga. Bese kuthi uNkosikhona Ndaba naye ke futhi ahole u-90,000 njalo ngenyanga. Daniel Mbuthuma yena uhola u-120,000 njalo ngenyanga. Kube uTsepang Moremi yena uhola u-150,000 njalo ngenyanga. Sihle Ndoli uhola u-180,000 njalo ngenyanga. Kube uMpho Jabatsane uhola u-180,000 naye njalo ngenyanga. Andre Diong uhola u-250,000 njalo ngenyanga. Bese ngivala ngoSipho Mbule yena okuyena uhola imali ethe kuba nkulu compared to laba abanye. uSipho Mbule uhola imali ewu-300,000 njalo ngenyanga. Ngikubeke kucace nje bafethu, le mali akusikhona ukuthi imali ngempela abayiholayo, but imali ekufuze ngabe i-Orlando Pirates ibaholela yona ngani na ngokwe-market value yabo. If i-Orlando Pirates ine-fair, ile mali engikade ngisho la kumele abadlali bayihole plus imali from ama-sponsors. I-Orlando Pirates imali ihola ngama-sponsors. Ngicabanga ukuthi abadlali if i-club ine-fair kumele ibahlephulele kwimali eyithola from ama-sponsors. So bafethu, make sure ukuthi uyayilike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Okwamanje ngivumele ngithini nje, bye bye.